Shubor nakaslem jong unong san Hima. Ki jat benriu garo ki belawan hagajing lang hamot pran bala pendong daga komso halor gajing persya bayot Thep Kyrteng bat Thep vote ki wei ki jat benriu haga Ilekshon MDC ha Ghadc ki loong banginum sya da Lei-Lei ru ya ki muslim bakin yo Thep vote ha tiga than kadai hok kajaka jongi kumta ngim ailat bakin wan ban Thep vote haga khando ka syap jongi ta jupi kan nim tas ngi mangi wan sani te ngi menta hagarwis la menta yo ibaro khatma long kulmal de jaka jongi de hok jongi de kwa sim da kawai piu te ngi la ban ai te hok jongi te ngi sim bet lok hok jongi te ngi kwa sapon yes tu long karawis jongi hang ne ru te state jongi Meghalaya te kaju khasi garo jantia te ngi hok jongi ngi mai Tingi hok jongi yo mangi tangi wan chane ban ready Pari parakhir pat paramer kerungut try ini jangan kecithep bun baro kasi gente baro khoi sakane kasgi kemut kasgi kebangi tu dawa ban ailat iki muslim ban em parai kesempet manai namta ki hok palak jongi ache ngin ayak ki bayan lang hani hamot phan because these non-tribals are encroaching to our place and they are claiming our land is theirs. So we indigenous peoples want to land and everything which we are valued for. And not only this, we have Songko, Simi Adokko, Singa Pungna Nimung, Dao, non-tribal rank, they buy Mung, Simi Ajao, Song say no Saxon Hanami, Mana Yahude, my ba Anjing, Abrini, Jaknasa, Yahudu Nasab, Nimumba, Dao Yaho, Kasin Gassen, Bangladesh ni, Napadragaba, Muslim rank, sa Saxon Kavada, Nasa Yahoo, Panchi, Konido Ayode, Patu Ranging Nasa, Don't Tunga Nimung. Betul lah.